Салам бардыңыздарга. Салам достор. Бүгүн 10 март 2021 жыл. Ош шаарынан Эдиштерди тартып берем, Эдиш шаардарды. Келе бериңиз. Келиңиз. Канчадан? Çaynikleri 550 sondan dolar. Булар набор сатылабы же бирден терип? Bular adeni. Naborlar bu yakta. Malar var. 13 minden. 72 personlar. Nayamak sondan. 72 persona. 13 bin. Naları 72 person 12 minden. Naları 8,5 minden. Nayamak sondan. Nalar var da 8,5 minden. 72'ler. Булар канча истеп? Bulara 350'den danası. Мыналар оригиналбы Ташкент? Bulara 120 sondan danası. Пияласы-чы, чынысы? Çinisi 80 sondan. Булар кандай? Közöler bunalara 100 sondan, bunalara 120. Bu Özbekistan, bu Российский. Пловница канча? Bunalara 38'den, bunalara 40 sondan. Aştavaklar 120 sondan, 200 sondan. Булар? Bunalara 220, 320, 420 son. Булар? Bulara 400, bundansı 320, bunalara 420. Тарелкалар да ушундай? Тарелкалар 220 сомдан, чынылар бар 250'den. Pelleri 100 som, 80 som. Kumrular канча? Bunalar 1,5 mindən, bunalar 900, 1200, 700 som. Bunalar 72 personlar 13 min somdan. Bunalar 8,5 min somdan. 72 бул дагы. Bunalara 102 person, bu yam 13 min som, eski senede. Тортницалар 550 somdan. 550 сом. Разница güller var, başka güller ya. Мыналар канча? Булар жаңы келген окшойт да? Bulara komplege 2 min som, 25 штук İran'daki. Иранбы, люминарбы, не бьющийся, да? Булар канча? Bulara 17 mindən, 9 штук болады. Серебро. Bulara 22 mindən. Буларчы? Богема. Bulara 6200'den. Канча? 9 9 штук болады. Bunalar ama şonday. Bunanısı 5800'den. Мыналар? Булар канча? Bu 750 somdan. Канча? 750 som, jetov болады. 6 mayda bir çoğun. Булар канча? Bularız 2000 somdan. Buları var 2,5 mindən. Kança Da qoşumça naborlar болады, 42 болады. Buları 230'dan. Келе бериңиз. Adonlu çaynaklar 300'den, 250'den. Çorny peresler 450'den. Мыналарбы черный перчтер? Namız. Булар канча тарелкалар? Tarelkaları bunlar 550'den, 450'den. Bunları 220'dan, bunlar 170'den. Bunlar ama şunday. Буларчы тарелкалар? Bunlar çorny perestike 250 somdan danas. Буларчы? 50дөн экен, кагаз болгучтары. Булгачы? Bunları 450 somdan. Булар наборбу? Ya bu adeni bunları. Канчадан булар? 480'den bunları. Чайнеги 650 экен, а? Тарелкаларчы? Tarelkaları bunlar çoğunları 270, narkıları 170'den. Салатницалар? Salatnisaları 320'dan. Бирөөсү? Булар канча? Bunlar bayağı tarelkalar. Bunlar 260, 240. Чайнектери? Çaynikleri 450'den. Naborları 4600'den. Канча ушулар? Канча персонго? Так, 12, 36 болады. Bunlar var, adeni 230 son, 170 son. Bunlarınısı var, 6 çaynek, 6 çını, 6 bakal, 6'dan tarelkası болады. Общий 36. 2,5 milyon. Bunlara 4,5 milyon. 36.
Buna bayağı şerege 2600'den. Keramika. Keramika çaynikleri 450 so'm. Çınları 150'den. Kichinakeylari 150, cho'ngdori 150, kichinakeylari. Kichikey peylesi tugunu qolgan. Tarelkalari-chi? Tarelkalari ham 160'dan. 160. Ağ idishlar 135, 80, 70, 60, 65, 150. Balları yazılıptır. 35, 27 deyt. Ramashka qancha? Ramashka 120'dan. 120. Bularchi? Bunları 35'ten, 45'ten, 65'ten, 75, 85. Bularchi chekasi zолотистый 100. Bunları 100 so'mdan. Cho'ngdori? Çoğunları 120'dan. Мурчинисто салат это Bunları 170'ten komplekt. 70. Bular qanday? Avalniler bunları 45, 65, bunları 95, bunları 125. Kötörüp keter. Bular da shunday ekan. 35 bundan kichkinasi. 35. Bu 55 bular. 55, 75 bo'lib ko'tarilib ketaveradi ekan. 280 bu chayniklari. 280, 55 bo'lib. Bular qanday? Bunları nimeden 40 so'mdan. 55 so'm, 90 so'm, 120 so'mdan. Mana chayniklar qancha? Bunları 280'den. 280dan 90dan ekan chinilari. Tarelkalari-chi? Plovnitsalari. Aştavağdan tügendi. Tugandi va? Bunalar qanday? Jang kelibdir? Bular 7,5 mingdan aslında 4 bakal var, 12 tarelkası var dağı. Üstünden taşkar. 7,5 bu dağı. Mana konfetniца qancha? Bular 600 so'm. 600 bo'lchi. Bular yana şu 7,5 ming. İçinde qancha predmet? Предметі 12 23 bo'lib. 23. Bo'lchi. Bu ham birday o'sha. Birdaylar basi. Bular tartdigi? Ha, bular tartib qadimda. Mana maslaga qancha? Bular 120 so'm rossiyskiy. 120. Buna steklolарды aytib qo'yingizchi. Так, o'sha mına bas barlar, bunalar 680'den. Birosi 680 ne? Bu birosi, bunalar 6 shtukdan bo'ladi bardog'im. Qanchadan? Maydalar. 6 shtuktari? Bunalar 750'den 6 shtugi. 6 shtuk. Bardig 6dan bu. 6'dan bo'ladi bir korobkada. Bunalar qancha? Bu ham birday 750 so'mdan buları. Bunalar жазысы бар өзү. Bunun adeni sözü 750 so'm. 750 ekan bularda. Buna varenitsa qancha? Bu ham o'shondan birday. 750. Rumkalari 420'dan. Balları turadi. Balları 700 ekan, 6. Bu 800 be. 6 800 ekan varenitsasi. 800'den. Buna 220 o'xshaydi, 220. 6 220 Biro. Biri. Bular Çoğunları adeli birisi 550, 350. Bular mikrovolnovkadagi yaxshi. 950 so'mdan bular. Bunları danası 120 so'mdan bo'ladi. Danasi. Bularchi? Bular nimesi 550 so'm bir korobkasi 6. Bular 1200 be. 1200, 1350 bo'lsa, bunisi 750 so'm. Qilib ishlatsa bo'ladi. Akvariumga ishlatsa da bo'ladi ekan, duxovkaga da. Bular qanday? Dag'i balari. Stakanda. Çay bardakları var. 480'den. Çay ne deysiz? Canım bayağı turetski çay bardak. Çay içe turgan. Rumkalar var 220 so'mdan. 6 a? 6 bo'ladi. Stakanlar var 250 so'mdan. Bunlar 420'dan. Turetskiler. Bularchi bakallar. Bular ham o'sha 380'dan qilib beramiz ular. 6dan ha bardig'i. Bular Bular ham o'sha bunisi 450 so'mdan bular. Bulardag'i 450. 450. Fruktovnitsalar. Fruktovnitsalar bunlar 180'den. Bunlar 250'den. Bunisi 350 so'm. Bunisi 170'den. Bunlar 350'den. Bu ham 350. Bunlar 400 so'm.
450'ten bu yani. Mınaları 450 so'm. Bunanısı 550 so'm. Bu 550. Bular kança ekan? Varensaları 280'den 6 olur. Bular Bulara eko bolat 420 so'mdan. 420. Mınalar kançadan? Pasay bo'ladi. Yo'q, Avrupa'da pasay bo'ladi. Mına salat mı sana? Bular 120'dan danası. Danası. Bular qanday? Bunalar 400 so'mdan, bunlar ham shunday. Bunalar eko 140 so'm bo'ladi. Bunalar 300 so'm, 280'dan. Bunalar 300'dan. Tortqo qanday? Tortdan bunday bor. Qanchadan bu? Komplekt o'zi 500 so'm bo'ladi. Отдельно satsak, bunalari 190, 150 bo'ladi. Bunalari 190, 150, 160 o'shanday. Bular neler ekan? Bular bayağı çaçık ilgeni baynaga. Qancha ekan? Bular 180. Qashiqlar qanday? Qashiqlar 28'dan buna. Жылтырағы барлар. Мыналары 25'ten. Bular Şu parlament ham 28'den. Danası. Mınalar ne ekan? Bayağı mынандай. Piyaz archa turgan bu. Evet, жылдырып. Mындай насадкасын алмаштырып иштетер. Piyaz archig'ich bor? Жоқ, баягы сабзы немелерди арча берет, картошкаларды. Ovuçlar. Yaxshi ekan, bıçaq nabori bor qancha? Bıçak naborları 280 so'm. Üçü. Bunam ne ekan? Bayağı детский торт қалды. Qancha tort qoldi? Bular 150. Buna kuxonный naborlar. Tozasi originali. Bunalar жақшылары 180 so'm. Bir o'zi? 130 so'mdan bunalar. Al nabori qancha bo'ladi? Nabori общий 800 so'm bo'ladi. Bu yoqda bor. Buna baltaç epchaqich. Bular 180 so'm. Buni originali bor 350 so'm. Стеклянный кружкалар qancha? Steklannilar bunalar 210 so'mdan, bunalar 220 so'mdan. Bunalar danas 70'dan, bunalar 60 so'm. 85 so'm. 600'den bu? Blender. Yazılıp turadi 380. 230. Kichikkeleri 400 so'm, 450 so'm. 380. 340, 380. Nabor 700 so'm bıçak nabor. 1400 nabor. 1,5 mingden ручной соковыжималкалар ekan, необычный. Мясоровкалары бар 750 so'm. 750 so'm bular. Bunalar yaxshi chiqaradi. 1,5 ming so'm ekan. Anar sıqqıçlar 6000 so'm. Bunalar 120'dan, 130'dan. Bunalar 150'den. Bu neler? Kaşık salgıçlar? Kaşık salgıçlar. Bunlar 2000 so'mdan. Bunaları 850'den. 2000 var mı bunalar? Qarası 2000 so'm. Aqtari 1,5 mingdan. 1,5 ming. Подставка для шатов qancha ekan? Подставка для моющих средств. Bular 180, bunalar 150'den. Plastmassa 50 so'mdan bular idishlar. Bularchi? Bular 650 so'mdan keramический komplekt. 650. İdishlar 120 so'mdan. 120 so'm. Bizdan. 1200 a? Süs yaşı için.